Daj se skoncentriraj više. Joj! Jebe si, majke. A prvi dojam razočaravajući. Mislim, trudimo se, treniramo i mislim da smo zaslužili nekakve bolje rezultate, ali što je tu, eto. Idemo dalje i Polet je bio favorit, tako da ništa. Mi nismo tu stvarno više imali ništa ni za izgubiti. Mislim da smo lijepo igrali, a rezultati će se pokazati, nadam se, na sljedećim utakmicama. Eto, čestito bi ekipi Poleta i sretno im dalje. Pa evo, prije svega čestito bi domaćinima na fer i korektnoj igri i naravno svojim suigračima na pobjedi. Prije svega, znači, znali smo da nas čeka teško gostovanje, ali morali smo doći kao favoriti, tako smo se postavili od prve minute i evo, ovo nam je dobro uvertira pred derbi sa Brezovicom koji se igra u srijedu.